Ai moa ni e vai fonuani. Ko ngahi makatu unga lalahi e wha nei te whito ai whakatu ki a pāloti ki wha malolo i ai pale miasa miwe la glispo hiva. O kau ke pule i kovi, ta e whiunga ke whatongia wha pale mia mau i pekaka e koloa e pule anga mo fonua, wha hoko ngahi mea ai ngali wha tupa whaingataa e vai fonuani mua fonua kehe. Nei wha mooni ke whotu koe nia no pele tui la kepa, no pele vaea, no pele tui afitu, no pele nuku, no pele tui hangana, no pele tui hateho, no pele fustua. Sami wai pulu, viri manupangai ngana, mo sosefo fe amoe atawakata. Katawakai ke whakaikiki mo whatai tupo. Ia toi fotu ke whahoko e pāloti ke whamalolo e pale miana o mai e ngai ka venga la lahi whikau aki mo ngai mea kua hoko o te whito e tui ui kai whiunga a Samuela Akilisi Hiva mo la kanga pale mia. Na kau kene no whiri e whoha o e pale mia a po o Hiva e pale mia peke ne hoko koe ne tokoni whawhoi tui pe koe personal assistant koe whatata to tonueni o e whiri manako mo e whawhamili pe nepotism. Na whawhoke pale mea koe wahe a po oi o wahe pe me iai ka koe mui whalau a po oi e pale mea ki tō pureanga o kfua kotoa pe e pureanga. I kai whauhe whaunga ai whiri koe ato e tā Palentina langa oi ko sekretari pure mo sekretari ke kabineti. O whikau ake ni mo e tuina i kai whauhe whaunga ngāu e komisoni e ngāu e whapureanga pe koe PSC. O te whita ni tuina iai ai kakai poto mo tau kei ne tohi ke lakangani pe a kaunga tonu pe e toko tahani ato e tālanga oi ki ono whiri o lakanga koe ni, pe iei mo e tō kehe he kawe ngani lolotonga i o te māue ngāue IPSC. E te kau kene te eki māue ngāue ki a paspi kau toke pere o le oia Alfred Soakai, ko whahoko i e whiria koe ni pe a kawai whoki whotu ke leo leo a aholot palu kanai te whitoni me te ek whakahala iai a paspi kau toke e whamau anga. Na kau kene mono whiri koe a biriam tau whake lakanga koe whare i whapolitikale e pare miaka koe matau tau i e whangapulu mo hua kau, pe hiki ke wha koe a ke whangamon manu kai kei wahepe me hono lakanga koe whare i politikare. Koe poini, koe kakai hala o whiri ke wheitu hala. O alopea tau wha moi mea lele ofise e pare miaka e wha a koe ne whangamanu i toko mololo. Koe whiri koe a Anisi Plumfield koe CEO e tana panga ho mai mo kastomu koe whatataia o i pure kovi mo i whiri manako. Pegai mui he tūtūni ngāwe e pure anga. Nā malumalu e toko taha koe ni i he kautaha pasiki koe OCO, pene o stuku mai tohi me pate OCO, whika akma tuku ki o Plumfield ke ne ngāwe hala ake panga i taha miliona fisi a kautahani. Whirio eti teo mohenga ke foki ke ofise o Palemia. Kono whiri koe ni o teo mohenga, hiri koe ana o swamalolo i osi me ngai whapure anga kako eti, koe kau mea whawhare ia o to e tālanga oi. O ka me heni a hono o mai kakai o kai hono rekoti hia ke ngā ue. Kai tuka kakai a ku maa mo lelei ke ngā ue ni pe iku o pae taware mai pe o tupu me whiriwhiri manako. Pea ka pau koe lo sika e ni pea tonua ke whafoki kotoa mai e kau ngā ue whapure anga, ne nau mau e lao. Koe o noa e pale mea he whinga ke whahifo e atenseniale leo pea ke mau i ai wahe i ngahi mawhai e tolu. Na kau kene li liu ke ako, me he whaunga whamaka whaavalisi ke whamaka tofua, pe kai loto ke whanongo ki he kau matao he waa CV, pe iku ke lea mai kau matao me ngai waa ako i Pasifiki, muri motongani whika me pao palemani, kai kei viritai unua pea pare mea ke li liu koe ni. O kei tui pe whoka pare mea ia, ko piven piu kala pe mo ne software, tene lawa ke vete ke pao palemani. O kawane tutuni ke whamalolo ia viola ulakai o e komisoni whamawhalalea tonga koe tai whia maarie i whaunga ngāwe. Ko hiri ne e-maili a viola ulakai o whehu ia tunga tau kei o South Hiva i he e-cab, pe tui whoke pale mia ia nei o hofi whatau taha ia ai ak whikau ake mo i kawenga ki he ako. Nei kawai haa mai whawhi atungia e pure anga ke mi te ahe weto tonu e tō tahawhai o ngongo mo i kakaitonga kotoa, ke whehu ia pale mea ke a kawenga pe whika aku me whanua pe au hawhoki e kupu fitu e konistu tone a tau ataina ai tonga ke lea aki ne whakaukau. I kai koe a pe ka whahātua i peheni ai tō onga e pure anga ke mitia ai nei kauhene e pehe kua tō whiha ai tā ke tii e pure anga a viola mo le te o tonga pe hange o pure i whakapolisi ai mitia. O te kaukene whinga ke whanofo Felet Seveli me komiti tokanga kina teu ke spoti wanoa taha hiva. Koe ka venga whikau aku me tutu une whamau anga lahi ke mawahe e tot lavlavu me senta whafonua tonga, kana kei tolo i pe tutu uni ko ia. Koe totongi pa anga ke makasini o ngongo koe Forbes o i kaiha patseti ki ai neongo koe whamore ko iana e ofi he 4 miliona,
Pe tok iloki muia wi kai koe Forbes eni ka koe kau taha penuk whingai aki moi Forbes. Koe whakeke whoko ni na whi unga ia moi ua kilu tupo e whakamore ki ai. Ne ka waia ne lohi a ki ai kakai o e whanua whikau akeni moi whaihala koia a e toa te lavlavu. Pena e ton peke ni whatok ngai o i kai hano mawhai ke whamalolo i ha taha ka koe whotu upe ke whamalolo i. Ko mea whoko ni na tonu ke ni tō mua a whetu taki ke ka whahino hino lao e pure anga ki ha tautea. Pe koha whale i ka ikai ko ne kore pe e ia ke ni hiri whaki ha tautea whapotopoto. Hiri ko iana te ke whamau i whare alea pe koe in beach. Pena e ton be whoki ke ne mea i o whepake e tūtu uni na ni whakahoko mo i kunistu tone o whanuani. Na hoko ni ke whehu ia e uhinga o pikitai e pale mea ki ha taha mau lao hange ko ia ko lavlavu hiri ko ia ko e tuwaki i tatau na whakahoko ki he potu ngawe ko ia a lavlavu pe ai kuturi a e tōtaha ko ia kai whai e tūtu uni tatau ki a lavlavu. I kai ko ia peka ko lavlavu na e fuhu mo i pale mea i whare alea he waf mātolu hiri ano tautou o hake e he pale mea ka koe whafafonga kakai o taimi ko ia a ngahi whai hala a lavlavu i Amerika. Koe tari ko ia ke whatau tolu kilua ngahi nau mau a tom whāpaia koe whatātai ni o pule kovi. He koe ngahi mea ngawe mau koe ni na laka hake o nau tau ngawe i tau e wanoa. Koe ka venga ke sido ana e soa hoka laka whahaloto e kakai o e whanua pe take kau taki loto. Neongo kui kai tui e whataha toko ni ke whonga ngawe e pure anga ke konversioni. Na e whak mo toka ngā hatohi me pure anga whatataha. Ke whamahino, kua tali kore e pure anga ke tukehe i anga hikupo e sidoa, kana e whahae pale miako o somo oni e tonga ke konversioni. Na hae tohine i kai mahino ke pale miamo ne kapnetia ko ni stuto ne pe toi pure kovi. Na toi kawai hono o hake ni kau noa he vao Indonesia mo West Papua pe aiku ke whaikai whewhekai ni pure anga Indonesia. Pe hoko ni ki toi whai tokanga ki tutuni ngā wiki muli pe koe foreign policy. Koe whawareware ko ia tūtu uni ke whakahiki pe koe redeploy ai kau ngāwe o potunga ki muli. Ai a koe kau ofisa ngāwe maulunga ni toko wha. He nei kei ki whakatatau ki he lao kai tuku ke heangi ene na tula whakao ao. Kai ke koe tūtu uni koe ni na whakaha e PSC ke kanseri a tūtu uni pe ke totongi huhu i a paanga ke ni i koe ni. O mahino hene tōno noa e pale mea o kai ilo ki he lao koe imi sene whakao ao mo i kai whamao, koe whatatāia o i pure kovi. Koe taha koe whamore ki e pāka koe i popua na whahoko ni whunga tai whakalao he nei kai whahoko i hatu tūni kapneti, pe kai ha sivi whai ātakai pe EIA pe tok whai ngā we, i kai hapat seti ki ngā we ni ka ngā ake panga e pure anga. Kai ke nā au whantuku ake tohi whotu ki a pāloti ki whamalolo e pale mea e mahino, koe ngahi mga tu ungaini o glava ke pehea i kui kai whiunga e pale mea ki he lakangani. E tok tukat lewa to Italia pale mea i he whiawhi a honi, pe koa pongpongi. Mai ngonga le te o ma te viso ne tonga, koa whatai tupo.